Stalno na Instagramu dobijem pitanja kao što su odgledao sam Naruto i Dragon Ball. Šta se rado gledam? E pa, evo vam lista najboljih animea za početnike. Pusti intro. Pogledali ste Naruto i sviđa vam se. E pa onda ne smijete propustiti ni Hunter x Hunter. Priča, pacing, likovci. U Hunter x Hunteru je sve na nivou. Onda, Death Note. Jer jednostavno to svako treba da pogleda. Bio anime fan ili ne. A sad, ako vam se sviđa Death Note, morate pogledati i Code Geass, jer su jako slični. Onda, za početnik je super i Attack on Titan. Sva ta priča o Titanima i svemu tome je masterpiece. Tako da pogledajte Attack on Titan. Ukoliko volite sport, onda je Kuroko no Basket pravi početak za vas. A sad, ako vam se sviđa Kuroko no Basket, Haikyuu je također veoma sličan, samo se reče odbojci. Ukoliko ste ljubitelji romantike, počnite sa Your Lie Aprilom. A ukoliko hoćete neki film, onda bilo sa od Studio Ghibli. A najveća preporuka je Spirited Away. I eto vam neki anime za početnike. Ako hoćete još, samo lajkujte video i snimit ću part 2. To je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem, a do tada like i subscribeujte se na kanal.